Kadrovi koji slede su delovi dokumentarnog filma Mesto zločina televizije Srna, koje je 1996. godine pribavio Vojni sud u Beogradu. Upozoravamo da su snimci uznemiravajući. U nezgodnoj situaciji traže pomoć, da slali po njima unište. Obavještenje, vojska se nalazi blokirana u ulici Valtera Perića, znači od hotela Zagreb prema Skenderiji, prema Ustavnom sudu, tamo znači gdje ima ona muzička naklada, tu u toj ulici se negdje nalaze uklješteni su, treba to dotući. Obavještenje, UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb, treba, brzo će doći, treba prije toga uništiti nego što dođe UNPROFOR kod hotela Zagreb, negdje se nalaze tu. Gospodine Pudariću, da li je tačno da u Bosni i Hercegovini postoje političari koji negiraju da se u Dobrovoljačkoj uopšte desio zločin ili da se u Tuzli desio zločin? Krenimo redom. Snimak koji smo vidjeli ne odnosi se uopšte na Dobrovoljačku ulicu. Nego? Snimljen je 2. maja i snimljen je ispred predsjedništva zgrade tadašnje Skupštine grada Sarajeva i dešava se u vrijeme kad je gospodin Alija Izetbegović zarobljenik JNA u Lukavici. Tada armija, odnosno Jugoslovenska narodna armija, vrši napad. Ovo moram reći kao očevidac jer sam sjedio u zgradi DPO-a, zna Mladen gdje je ona, na Skenderiji preko puta, gdje je tad bio gradska organizacija SKB SDP i nažalost cijeli dan i cijelu noć sam ostao zarobljen u toj zgradi jer su jedinice JNA zauzele Narodno pozorište. A ova slika koju gledate, ove tramvaje u plamenu, ovo je sad dole dio prema pošti, ali ono što smo gledali sa mrtvim ljudima, to su 2 vozila JNA koja su iz pravca Marin dvora, znači kao da idete iz pravca Terazija. Mi govorimo o Dobrovoljačkoj. Ne, ovo nije Dobrovoljačka. Kako je moguće da u filmu... Kako je moguće da u filmu TV Srne vi primetite da to nije? Zašto to niste nikada ranije demantovali? Taj film je više puta emitovan. Budalaština je demantovati ovako očitu laž. Kad ona postane i počne da se koristi kao istina, onda ste dužni da to demantujete ljudima koji nemaju prilike i ne znaju da to nije istina. Ovo je potpuno drugi događaj i dešava se na potpuno drugom mjestu. Napad je na zgradu predsjedništva i na centar Sarajeva. Ovi ljudi koji su izgorili su zato što su im njihovi oficiri i pobjedni naredili da krenu u napad na zgradu predsjedništva. Oni su se pojavili sa 2 vozila iz pravog, što kaže, suda, Ustavnog suda BiH. To je otprilike kao da izlazite na Terazije s jedne ulice i počeli pucati. Gospodine Pudariću, da li se onda zločin u Dobrovoljačkoj uopšte dogodio? Ne, molim vas. Vi govorite o zločinu u Dobrovoljačkoj. Da li se on dogodio uopšte? Prvo, ajmo mi govoriti o ovome što se predstavlja kao takozvani zločin u Dobrovoljačkoj. Što je Vojni sud u Beogradu pribavio 1996. godine. Ne, nije Vojni sud. Dobio je od Rajka Đoga snimke koje je napravila televizija Sarajevo. Te snimke nije mogao napraviti niko drugi. Znači, i oni su bili emitovani u eter i mogli su biti snimljeni i presretnuti na 1001 način. Tada je ti vojnici koji su izgorili idu na dušu generalštaba JNA i zapovjednika vojske i zapovjednika JNA koji su izdali naredbu da se napadne. Znate, ali na snimku koji prikazuje jedan dio Sarajeva, ne možete tvrditi da se radi o drugom. To je isto kao kad bi vam ja dao snimak Slavije i tvrdio da se nalazite na Terazijama. Snimak snimljen jedan dan da se radi o događajima koji se desili dan iza toga. Prema tome, to je nešto oko čega se ne možete sporiti.
Ovo nije dobrovoljačka i ovo nije događaj koji se desio 3. maja, nego nešto što je bilo 2. maja, a predstavlja napad na centar Sarajeva. Pa hoćete reći da ja nisam vidio... Jesu li ta dva događaja povezana međusobno? Hoćete da kažete da ja nisam vidio tank koji je došao, sišao sa Vraca, došao na Skenderiju i pucao 2 tenka i pucao cijeli dan popodne do 5 sati u zgradu Skupštine grada koja nije bila vojni objekat, u zgradu predsjedništva, u zgradu sindikata. Hoćete da kažete da nisam svojim očima gledao kako je gorila električna centrala i kako je gorila pošta 2. maja i da je to dobrovoljačka. To nije bila dobrovoljačka, niti jeste dobrovoljačka. Pošto se mnogo manipulisao, lagal, izmišlja o tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vreme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu ja. U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitersku jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švan Pjesak, 3 pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško, i 1 potpukovnik i Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je stradalo od 261. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje što mi nismo stradali, već se ne strada. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Ja sam se recimo borio da to belodani, novosti nisu smeli. Politika, ma ni govora. Televizija Srbije, ma ni govora. Radio Beograd, ma kako. Do dan dana, evo sad očekujem da će mi to omogućiti. Laž je bila da se Ratko Mladić nije krio na teritoriji Srbije. Laž je bila da se Mladić ubio ili umro. Laž je bila da ga nakon plastične operacije ne mogu prepoznati. U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. A što ti fino odijelo stoji? Kad ste to? Pravi Amerikana. Tako. Valjda ćemo dati. Pa valjda ćemo dati 3-4 dana. Kad pogodim, drago mi je. Drago mi jer ih ne volim više. Nema života sa njima više. Ko je pogibio, doživio, on se sutijem Miloše pomiriti ne može nikad. Ja danas sutra doživim s muslimanom, nikad u životu. Nikad u životu. Veliki nude zablude, loše nas važni čudima i svakoj bajci naude, da vata ne bude. Pobjede boraca armije Bosne i Hercegovine na Žuči su širile veliki talas multietničnosti. Rade Zoranović je kao ranjeni ratnik sa Žuči na štakama bio član naše državno-vojne delegacije na pregovorima u Ženevi početkom 1993. godine. I kad su u svojim pričama govorili da je armija Republike Bosne i Hercegovine muslimanska vojska, uvijek sam im govorio da je to prava bosanska vojska. S mene pokušali predstaviti kao komandanta muslimanske vojske, ja sam tad novinarima davao da odgovara umjesto mene Zoranović i Šiber,
koji su sjajno objašnjavali ciljeve naše borbe. Ratko Mladić je bio izluđen kada je u našoj delegaciji vidio Srbina, jurišnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Onda je on nije mogao mirno sjediti, on je ustajao s one stolice i pomjerao stolove, obzirom da je onako ugojen, crven, bučan. I vidim, samo su nešto upisivali, znate, oni su to upisivali. Šta su upisivali, jasno mi je bilo, ja sam se vratio iz Ženeve, našao sam svoj stan porušen. Mada je bio izložen neviđenoj medijskoj agresiji od srbijanskih novinara koji su se nalazili u Ženevi, Rade se nije dao zbuniti. Ti njihovi novinari su me uglavnom pitali koliko si plaćen da govoriš tako kako govoriš, iz kog ste logora izveli, kako nemaš modrica, jesu li te natjerali da tako pričaš, jesi li ti pravi Srbin? Miodrag i Željko Stanić, Dušan Stojaković, Jadranko Nešković, Aleksandar Milenković, Mladen Nikolić, Milorad Ćosić, Dubravko Anđelić, Nikola Kozić, Velimir Samardžija, Predrag Marković, Vito Majstorović, Dragan Novoselac, Branko Tešan, Milan Božić, Goran Bradonjić, Miroslav Dobrić, Mihajlo Golubović, Mladen Panić, Stanoje i Milorad Tomić su samo neki od heroja koji su ponosno sa svojim saborcima, Bošnjacima, poginuli braneći Sarajevo na Žuči. Zbog velikog broja pripadnika srpske nacionalnosti u redovima prve slavne, ova brigada je u Sarajevu od milja prozvana prva slavna pravoslavna. Znači ona je u svom sastavu imala preko 450 Srba, bataljon Srba. Na Vršiću se vijori zastava Republike Bosne i Hercegovine, dimenzija 14 sa 8 metara. Pripremila Duška Jurišić. Povodom oslobađanja 100 kvadratnih kilometara teritorije na Vlašiću, komandant 7. korpusa armije BiH, brigadni general Mehmed Alagić, je u jednom od redovnih izvještaja naglasio: naši borci i starješine pokazali su na tom bojištu vrhunsku ratnu vještinu, ali i lukavstvo. Zbog toga su sve naše aktivnosti na Vlašiću bile iznenađujuće za agresora, pošto smo ga tukli na onim mjestima gdje se najmanje nadao da će biti tučen. I dok je general Alagić postavljao zastavu Bosne i Hercegovine na Vlašićkom releju, ratni zločinac Radovan Karadžić je izjavljivao: sve ofenzive su već doživjele neuspjeh, rezultati su nula. Kada Dobrica Ćosić napiše da je Srbe toliko puta u istoriji spašavala laž, Dodik se prisjeti stradanja na Tuzlanskoj kapi, jedna laž naspram 71 ubijenog. Ta granata da je pala u ljude koji stoje jedan kraj drugog, ne moglo da pobije toliko ljudi. Dakle, ljudi su dovezeni mrtvi i iscenirana je situacija. Pa kada Ćosić napiše da je laž srpski državni interes, Milorad Dodik to pokaže na konkretnom primjeru. Jedna laž naspram genocida nad jednim narodom. Nije bio genocid u Srbiji. Ne mogu da zaustavim njihov neozbiljan odnos prema genocidu u Srebrenici, ali mogu da ga ne priznam. Mogu da odbijem. I zato sam rekao, ne priznajem ni jedno slovo iz te vaše deklaracije. Oni se ljute. Pa što se ljutite? Još vam kao, dobro, to neki nevažni dolje hođa priča. Kako je nevažno, što se ljutite? Ok, ja ne priznam, evo, apsolutno. Bolja im neka razumiju da ovo govorim privatno, bolje im neka razumiju da ovo govorim službeno. To je moj stav od koga nikada neću odustati. Zašto? Zato što svako naše popuštanje tu je pomjeranje međe, ali svaki puta na naš račun. Nikad se ne pomjeri na njihov račun. Svaki puta na naš račun. I onda kaže, muftija, ti si to previše emotivno. Molim vas, braćo i sestre, može li neko sklopiti oči, pa zamisli da je neki ljudski i monstrum uzeo 8.000 ljudi i ubio za 2 dana. Pa ljudi moji, probajte samo da dočarate koji je to fizički posao. Uzmite da brojite do 8.000, zadrijemat ćete, zaspat ćete. A kamoli da ubije 8.000 i onda tražite da ja ili bilo ko drugi o tom fenomenu govorim bez emocija. Pa ljudi, nisam mašina, nisam vodenica, nisam čarap. Neću da govorim bez emocija, hoću da govorim sa emocijama. Ako političari moraju da govore bez emocija, jer imaju svoje partijske, političke, koalicione ugovore, ja nemam. Jedini ugovor koji imam je ugovor sa Allahom Đelešanu, kad sam izgovorio, kad je bilo Elestu bi rabbikum,
Jesam li ja vaš gospodar, Kalu, Bela, rekli su da. To je jedini ugovor koji ja imam i zato mogu ovako da govorim. Prema tome, ako mi uzmu slobodu na nivou države, ako mi uzimaju slobodu na nivou nacije, ako mi uzimaju slobodu na nivou institucije, ako mi uzimaju slobodu na nivou opštine, ne možeš mi je uzeti na nivou moga srca, moga razuma i moga jezika. Tu ti je ne da. I zato na tom nivou hoću da je sačuvam. Prema tome, braćo i sestre, to su osnovne poruke našega stava. Naravno da neki kažu, dobro, šta ste postigli? Pa postigao sam. Nisam kleknuo, osjećam se lijepo, nisi uspio da me uplašiš, nisi me zgazio. Ja sam se tek malo sam se ponadao prateći onu raspravu u parlamentu, pa vidio vi naše nešto političari razumačiše, pa krenu, haj reko, Boža ljepota. To kad bude glasano. Eto vam. A zašto? Ja s jedne strane probam da i razumijem, vjerujte, ne želim da budem neprijatelj u svemu. Probam da i razumijem, ali vidiš ono, progovori ono iz njih, progovori. Međutim šta je, imaš koalicijski ugovor, vlast, fotelja, ministarska, vragovi, glasa i ti pakuj. Pa to vam je to, prema tome, oni su taoci toga. Ok, ne želim da se time bavim, ako su oni taoci, ja nisam. I niste ni vi. Imate mi neki ugovor koji smo, nemate.